वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय गणेश जय 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 गणेश जय 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 गौरी पुत्र जय 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 गौरी पुत्र जय 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 ढूंढीराज जय 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 ढूंढीराज जय 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 एकदंत जय 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 एकदंत जय 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 गणेश जय 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 गणेश जय 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 गजानन जय 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 गजानन जय 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 लंबोदर जय 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 लंबोदर जय 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 विकट मोचन जय 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 विकट मोचन जय 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 गणेश जय 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 गणेश जय 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 वक्रतुंड जय 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 वक्रतुंड जय 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 धूम्रवर्ण जय 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 धूम्रवर्ण जय 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 विनायक जय 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 विनायक जय 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 गणेश जय 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 गणेश जय 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 विघ्न राजेंद्र जय 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 विघ्न राजेंद्र जय 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 कृष्ण पिंगाक्ष जय 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 कृष्ण पिंगाक्ष जय 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 बालचंद्र जय 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 बालचंद्र जय 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 गणेश 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 जय 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 गणेश भगवान को जय। आमाको त्यसपछि है त ल अम्बे भवानीको भक्तजनता आउँछ त्यसपछि है जय अम्बे 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 जय अम्बे महाकाली जय अम्बे 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 जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे 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 जय जय दक्षिण काली जय दुर्गे 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 जय जय दक्षिण काली दुर्गति हारिणी शुंभ विधारिणी
दुर्गतिहारिणि शुम्भविधारिणि धर्मसुधारिणि माता जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली मंगलकारिणी शांति प्रदायिनी विजय प्रदायिनी माता मंगलकारिणी शांति प्रदायिनी विजय प्रदायिनी माता जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दक्षिण काली मानसचारिणी भवभयहारिणी अभय प्रदायिनी माता मानसचारिणी भवभयहारिणी अभय प्रदायिनी माता जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे महाकाली जय अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली दुर्गतिहारिणी शुम्भविधारिणी धर्मसुधारिणी माता दुर्गतिहारिणी शुम्भविधारिणी धर्मसुधारिणी माता जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली अम्बे माता की जय
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं गिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं गिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो हर
कृष्ण लामिछाने एउटा के अरे वासुदेव भगवानका भक्तन गाउँछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारदले ध्रुवलाई यही ज्ञान सिखाए। नारदले ध्रुवलाई यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान बताए। यही ज्ञान बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। शिवराई यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान बताए। यही ज्ञान बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तुलसी जय जय राम जय जय तुलसी जय जय राम जय जय लक्ष्मण जय हनुमान जय जय लक्ष्मण जय हनुमान जय जय तुलसी जय जय राम जय जय तुलसी जय जय राम जय जय लक्ष्मण जय हनुमान जय जय लक्ष्मण जय हनुमान कसी तुलसी कसा छोड़ा राम कसी छोड़ी तुलसी कसा छोड़ा राम कसा छोड़ा लक्ष्मण कौन हनुमान कसा छोड़ा लक्ष्मण कौन हनुमान आपने आप तुलसी दशरथ राम आपने आप तुलसी दशरथ राम लक्ष्मण वायु हनुमान दशरथ के लक्ष्मण वायु हनुमान जय जय तुलसी जय जय राम जय जय तुलसी जय जय राम
কি বল আচ্ছা হ্যালো गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गुरुजी
गोविंद भगवान की जय। हरिओम हरिओम। आइदेव भगवान, आइदेव भगवान, प्रभु जी को भजना गाइदेव भगवान। आइदेव भगवान, आइदेव भगवान, सज्जनी हरि भगवान, हरि भगवान, छैनन् हरि मनमा भित्री मनमा। हरि भगवान, हरि भगवान, छैनन् हरि मनमा भित्री मनमा। भजौ हरिलाई, भजौ हरिलाई, यो जिन्दगी हरिलाई, भजौ हरिलाई। भजौ हरिलाई, भजौ हरिलाई, यो जिन्दगी हरिलाई, भजौ हरिलाई। भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, हरि भजन गर्नलाई भुल्नु हुँदैन। भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, हरि भजन गर्नलाई भुल्नु हुँदैन। भुले के हुन्छ, भुले के हुन्छ, 84मा परिन्छ, पक्कै मरिन्छ। भुले के हुन्छ, भुले के हुन्छ, 84मा परिन्छ, पक्कै मरिन्छ। के हो 84, के हो 84, सुख दुःख जन्म मृत्यु यही हो 84। के हो 84, के हो 84, सुख दुःख जन्म मृत्यु यही हो 84। त्यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको। यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको। कति सुहाएको, कति सुहाएको, शिरमा मुकुट हातमा बंसी, कति सुहाएको। कति सुहाएको, कति सुहाएको, शिरमा मुकुट हातमा बंसी, कति सुहाएको। कति सुहाएको, कति सुहाएको, बंसी हातमा राधा साथमा, कति सुहाएको। कति सुहाएको, कति सुहाएको, बंसी हातमा राधा साथमा, कति सुहाएको। चञ्चल भयो मन, चञ्चल भयो मन, लैजाऊ कृष्ण वृन्दावन, चञ्चल भयो मन। हरि हरि। चञ्चल भयो मन, चञ्चल भयो मन, लैजाऊ कृष्ण वृन्दावन, चञ्चल भयो मन। गरौँ तपस्या, गरौँ तपस्या,
शिवशंकर भगवान को Ajamana Narayana Raghupada Govindam Govindam Prathama Avatara Prabhu Matsya Rupadharanam Prathama Avatara Prabhu Matsya Rupadharanam Shankha Chakra Gada Padma Shankha Sura Chedanam Shankha Chakra Gada Padma Shankha Sura Chedanam Ajamana Narayana Raghupada Govindam Bhajamana Narayana Raghuvara Govindam Dvitiya Avatara Prabhu Kamatha Rupadharanam 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 Sura Sura Sai Hai Mandara Chaladharanam Saurasura Sai Bhai Mandapura Dharanam Ajamana Narayana Raghupada Govindam Bhajamana Narayana Raghuvara Govindam Dvitiya Avatara Prabhu Paraharupadharanam Dvitiya Avatara Prabhu Paraharupadharanam Shankha Chakra Gada Padma Shankha Sura Chedanam Shankha Chakra Gada Padma Shankha Sura Chedanam Ajamana Narayana Raghupada Govindam Bhajamana Narayana Raghuvara Govindam Panchama Avatara Prabhu Ramanjupadharanam Panchamavatara Prabhu Ramana Rupadharanam Dīnapada Prithviliye Bhakta Balidharanam Dīnapada Prithviliye Bhakta Balidharanam Ajamana Narayana Raghupada Govindam Bhajamana Narayana Raghuvara Govindam Sattama Avatara Prabhu Parashurama Rupadharanam Avatara Prabhu Parashurama
पितृवसन सत्य किए क्षेत्रीय सकल नाशनम। पितृवसन सत्य किए क्षेत्रीय सकल नाशनम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। सप्तम अवतार प्रभु राम रूप धारणम। सप्तम अवतार प्रभु राम रूप धारणम। गृह त्यागी पद्म गए रावणादिपातनम। गृह को त्यागी वन को गए रावणादिपातनम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। अष्टम अवतार प्रभु कृष्ण रूप धारणम। 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 बालखिरी बहु भये कंसासुर मारणम। बालकिरी बोधये कंसासुर मारणम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। नवम अवतार प्रभु बुद्ध रूप धारणम। नवम अवतार प्रभु बुद्ध रूप धारणम। नष्ट धर्म प्रकट भयो साधु जन पालनम। नष्ट धर्म प्रकट भयो साधु जन पालनम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। दशम अवतार प्रभु कल्कि रूप धारणम। दशम अवतार प्रभु कल्कि रूप धारणम। लेख्य सकल ध्वंस भये धर्म प्रतिपालनम। प्रेक्ष्य सकल ध्वंस भये धर्म प्रतिपालनम। भाजमन नारायण रघुवर गोविंदम। 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 श्री हरि नारायण भगवान की जय। श्री राम अयोध्यावासी राम अयोध्यावासी राम जय जय दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम अयोध्यावासी राम अयोध्यावासी राम जय जय दशरथ नंदन राम सीता मोहन राम सीता मोहन राम सीता मोहन राम जय जय दशरथ नंदन राम सीता मोहन राम सीता मोहन राम सीता मोहन राम जय जय दशरथ नंदन राम जानकी जीवन राम जानकी जीवन राम जानकी जीवन राम जय जय दशरथ नंदन राम जानकी जीवन राम जानकी जीवन राम
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि बुद्ध भगवान को जय। सबैजनालाई नमस्कार। जय शम्भो। आजको प्रसाद स्पन्सर गर्नुभएको चाहिँ इच्छा नेपालीजी उहाँको 84 जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। भगवान पशुपतिनाथ भगवान बुद्धको सदा सदा आशीर्वाद रहोस्। अस्ति भर्खर आमाको 84 पूजा हाम्रो हरि गुरुले गराइदिनु भयो घरमै। यो विगत हप्तामा हामीलाई डोनेसन प्राप्त भएको छ एकजना नामबाट $1000। त्यसपछि आएर मिनु दाहालजीबाट $100, सिमरन खड्काजीले $20 हरेक महिना पिएडी अर्थात् हरेक महिना चाहिँ अटोमेटिक विथड्रलको लागि उहाँले दान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ र उहाँहरूलाई पनि पशुपतिनाथ भगवान बुद्ध भगवानको आशीर्वाद रहोस्। यति भनेर मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, मन्दिरको लागि यो सहयोगको धेरै धेरै दानको आवश्यकता छ। यसको लागि तपाईँहरू कुनै किसिमले दान गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि गरिदिनुहोस्। कुनै एक मुष्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ, नभएदेखि हरेक महिना अघि मैले भने जुन चाहिँ सिमरन खड्काजीले गर्नुभएको छ त्यसले तपाईँहरूले पनि महिनामा $10 लेखेर जति बढीसम्म गर्न सक्नुहुन्छ महिना दान गरिदिनु भयो भने हामीलाई धेरै सहयोग हुने थियो। जनाई पूर्णिमा अगस्त 8 तारिक हुँदैछ। त्यो दिन मन्दिर दिनभरि नै खुल्नेछ। शुक्रबार परेको छ अगस्त 15। यो पनि शुक्रबार परेको छ। कृष्णाष्टमी बेलुका हाम्रो यहाँ प्रोग्राम हुनेछ। बेलुका भजनको प्रोग्राम, पूजाको प्रोग्राम, अनि त्यसपछि भजन प्रोग्राम त भइहाल्छ, अनि प्रसादको व्यवस्था पनि गरिएको छ। र जनै पूर्णिमाको आइतबार लगत्तै आइतबार चाहिँ यहाँ क्वाटी सर्भ हुनेछ। 30 परेको छ मन्डे अगस्त 25मा बिहान र बेलुका पूजा हुनेछ। तपाईहरु कोही पूजा गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया नाम लेख्नु होला। हाम्रो मधुजीले उहाँले सर्कुलर गर्नुभएको छ। त्यसमा के पाउनु छ भने गुगल फर्म पनि हामीले फेसबुकमा राखेका छौँ, अनि त्यो एकचोटि हेर्नु होला। 25 मन्डे सरी त्यसपछि 25 मन्डे।
अनि त्यसपछि हाम्रो पञ्चदान कार्यक्रम हुन्छ अगस्त 17 को सन्डेको दिन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यहाँ खानेकुरा नन पेरिसेबल खानेकुरा प्याक फुडहरू चाहिँ जम्मा गर्छौँ। फुड ब्याङ्कलाई हामी डोनेसन दिन्छौँ। अनि त्यसपछि हरेक श्रावण महिनाको हरेक मन्डे हामी मन्दिर खुला गर्नेछौँ बिहान र बेलुका। तिनीहरू जुलाई 21, 28 र अगस्त 4 र 11 परेको छ। त्यस कारण त्यसले बिहान र बेलुका अब समय चाहिँ अहिले ठेगान गरिसकेको छैन, तर चाहिँ हामी पछि अनाउन्स गरौँला। तर खुल्नेछ मन्दिर। अब हाम्रो अर्को एउटा अनाउन्समेन्ट के छ भनेदेखि अगस्त 2 मा यो ह्युमिलिटी काइन्डनेस एन्ड लभ भन्ने बारेमा कन्फरेन्स हुँदैछ एबर्ट्सफोर्ड सेन्टरमा। तपाईँहरू यदि चाहिँ भाग लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कृपया भन्नु होला। किनभने त्यसको बसको व्यवस्था पनि गर्नु हुँदैछ। त्यो बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुन्छ। प्रोग्राम चाहिँ लामै छ, त्यहाँ चाहिँ लन्चको व्यवस्था पनि हुन्छ। अनि गएर 2026 को मार्चमा व्रतबन्धको सामूहिक व्रतबन्धको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया मजुरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र अन्त्यमा यो मन्दिरको सबै कार्यक्रमहरू हामी स्वयंसेवकहरूबाट चलाइएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको सेवाको पनि धेरै धेरै आवश्यक पर्छ। खास गरेर मन्दिरमा खानेकुरा बनाउने, खानेकुरा सर्भ गर्ने, त्यसपछि सरसफाइ गर्ने, साथसाथै यो मन्दिरको परिसरमा पनि सरसफाइ गरिदिन। अझ चाहिँ भनौँ फोहोर चाहिँ नगर्नु होला सकभर। अब फोहोर गर्नु भइहाल्यो भने पनि कृपया सफा गरिदिन, मद्दत गरिदिनु मेरो हाम्रो सबैको आग्रह छ। यति भन्दै अनि साँच्ची अनि एउटा चाहिँ अगस्त 9 मा हामीले आर्ट क्याम्प गर्ने विचार गर्दैछौँ, योजना गर्दैछौँ। तर अब त्यसको लागि के भने अब सङ्ख्या हुनु पऱ्यो। अब 1 जना 2 जना मात्रै भएर चाहिँ गरेर त्यति फलीभूत हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँहरू केटाकेटीहरू 12 वर्षसम्मको 6 देखि 12 वर्षसम्म केटाकेटीहरू यदि आर्ट गेममा भाग लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कृपया नाम लेखाउनु होला। यो हामीले इमेल पनि पठाएको छ, नत्र हामीलाई अहिले भन्नुभयो पनि हुन्छ। हामी त्यहाँ नाम टिपेर राखौँला। अनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने भयो भने तपाईँहरूलाई सूचना दिन्छौँ हामीहरू। जो भाइ बहिनीले यो आदियोगीको जुन ड्र गर्नुभयो उहाँले नै सिकाउँदै हुनुहुन्छ एकदम एक्सपर्ट आर्टिस्ट प्रोफेसनलबाट। उहाँहरूले अब यो बाहेक अरू ठाउँमा पनि पेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरू यहाँ चाहिँ दिनदिनै आउनु नगए पनि तर चाहिँ ठाउँमा खास गरी बिजनेसहरूमा चाहिँ गर्नुभएको हुनाले। र अब हामी आरती सुरु गरौँ। आरतीको लागि उठौँ। आरतीको लागि सबभन्दा पहिला इच्छा नेपालीजीहरूको परिवार अगाडि आइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि अरूहरूले पनि आरतीमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हरि ओम। ॐ जय शिव शङ्कर शम्भो गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ॐ हर 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 महादेव गिरि कैलास निवास च गणचन सहचारी शिव गणचन सहचारी मुंडमाला छगलामा मुंडमाला छगलामा रूप छभयहारी ओम हर 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 महादेव शिव प्रभु का दुई करमा भूषण नाग विराजित भूषण नाग विराजित बारांबर तनमा ओम हर हर हर
सदा वाहन वृषभ मनोहर वाहन वृषभ मनोहर संगमाचन गिरिजा ओ चंद्रकला शिव शिरमा चंद्रकला कल कल वाक्षिण हरदम कल कल वाक्षिण हरदम गंगा पुण्य जला ओ शिव प्रभु का रूप सबे श्री श्री स्थिति लय सब हुन श्री स्थिति लय सब हुन शुभ लीला प्रभु कै ओम हर पुराण कथित प्रभु को वर्णनमा शिव प्रभु को वर्णनमा कण कण व्यापक प्रभु को कण कण व्यापक प्रभु को महिमा त्रिभुवनमा ओम हर शिव निसदिन ध्यान गरी परमानंद मगन भई परमानंद मगन भई वांछन पार तरी ओम हर 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 महादेव सच्चिदानंद परात्पर सज्जन हितकारी शिव सज्जन हितकारी जय जय सांब सदा शिव जय जय सांब सदा शिव जय जय त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म
शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्तिर्भवतु। श्री गणेश भगवान को जय, सनातन धर्म को जय, राधा कृष्ण भगवान को जय, उमा महेश्वर भगवान को जय, बुद्ध भगवान को जय, सबै भक्तजन को जय, आजको आनन्द को जय। ओम हर हर महादेव पशुपते नमः। ल सबैको जय होस्, मलाई नमस्कार गर्नुहोला। ल सबैको जय होस्, जय होस्, ओम सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वन्दे देवं महापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगमयं वन्दे वसूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कपरिणयनं वन्दे मुकुन्द प्रिये वन्दे भक्तजनाश्रयं वन्दे शिवं शङ्करम्। राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द यो हप्ता मैले स्पोन्सर गर्दैछु तपाईँहरू सबै पाल्नु होला है, सबै होला अर्को हप्ता आउनु अर्को आइतबार। कहाँ दिदी भन्नुहोस् म खबर लिनुपर्छ म ढुक्क यस्तो त होइन होइन अब सक्यो धन्दा बाँकी सक्यो काम खबर लिनुपर्छ। अब
हामीलाई त ठिकै हुन्छ अनि अल्लाह हामी हाम्रो आइपुग्यो हाम्रो आइपुग्यो सबैलाई